Себекки куттах Любовь Петровна бегини өрүй бугаларын курду гөрө көтө кепси ипси тохуйда. Кенетелгехете курук маннык себекки ара сөңүнен кierкейен олорор. Отучча Сылтанбеттах Петровна элбек сыллах себеккини олордуунан үлүхүер. Анан тулуюмту тоңуя суох көрүңнери талан олордор. Туа кара сонуну аахта көрдө да ырахтан чугастан үлэхен син бир булар. Быйылгы булумнюта уонна карагын саататара кувшинка болбут. Күнү буха турбат эбит. Онда эбекке долу чөйдүк тураман эбеттен ки хавжа хабылдан калар. Төт күн турда колобура. Оны уже бу туга бүтте. Үчүгөйө бүтте. Ата бу розабай эте. Этинне те каската төһөрбүп бар. Бу баланы баатын эми розабай тары турду. Бу хаңа таккан эретче колобура. Далбар котун огурота ме толору. Үс көрүн каппыста лук, чеснок, сүбөкіле клубника, кәккелеге кәрәккәләге өранне үміттер. Манасәрге астақ талагын әме аған сиппәккин. Ғыл бүтіннютін күйінен көрілілер қарайылар огурота үйнүйті өлгөм, кортопуя үллен олорор, помидора да виноград курдук яммыттар. Уну бала кеха кутабын, уна хаме туга баланы уну кутан бараңын, ысквазнякы турурактакын, тойдакына у пара таккан беккелери көппахандармат. Олин сквозняк так полуктак аяна. Не нам бул кутанта хаппын. Турар төмөн хабан. Олин утын эдде кутатыбын. Эдде колобра күн мандык кыратык токтаатын гытары кутабын. Оны биле ке утуяк бардылы колот курар булдады. Онны гаматакпына каябан. Онны гынан жонго беләмен. Ох, сыга онны хебеккен болда түһән калар, онны көпарбат. Онны кырахыла. Өрүү да сүбе ама болар Любовь Петровна бу төһәмәсыллах сатабылын бейтин опутыгар ологоран муннумуд билетин түмен сүбелердәх кинеге оңоран тарда. Жанна Бурмистрова, Василина Кентьев, Саха телевидениете, Тата.